mwongeye kwirirwa cyangwa se tubabaze ngo mumeze mute aho muherereye hose mubasha kudukurikira umunsi ku munsi. Turongeye turagarutse hano kuri Kamanzi Official nk'ibisanzwe, tubashimira uruhare rwanyu mukomeza kutwereka umunsi ku munsi. Mwe mwese mwakanze subscribe, dukomeze tubashimire, namwe muturayikanda, katwizere yuko mugiye kubikora kano kanya. Tite Kamanzi like uravuze ngo ndayibagiwe na comment n'akazogera no gusharinga byose no kureba inkuru cyangwa ukayumva ukayirangiza. Ejo wari urimo kunkosora umbwira uti kuki ndi kwibanda kuri Pi kandi ari cryptocurrency. Dukora kuri cryptocurrency muri rusange. Yego. Na Pi rero ikabirimo. Ariko buriya Pi niyo kizigenza. Mbere yuko twinjira mu yavugwa rero muri Congo, sinzi nimba hari agakeregeshwa update kuri crypto. Yego. Irahari. Uyu munsi twabahaye video iri mu kiganiro nimero 473 ibereka uko bakora KYC ya VIU cyangwa se Vision Update. Muyirebe muyikore, hanyuma dutegereze ko bayivivura turebe uko twakwigenza. Igishoro ni megabyte. Yego, igishoro ni megabyte. Ibisigaye ni ugukurikiza amabwiriza hano turabyigisha, tuzajya ibiganiro bya crypto tuzajya tubiha nimero. Ariko andi makuru wasanzwe n'ibindi biganiro ntago nimero zajya zijyaho kugira ngo tubone uko tubitandukanye. Yego, ubwo ubabwiye yuko hari ikiganiro cyatambutse, abatabashije kukireba iyo video rwose ntibacike, bongere basimbukire ku kiganiro kibanziriza iki ngiki. Ubwo nari mbabwiye ngo mbere ko tunyarukira mu yavugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda muri rusange, ubwo na M23. Yego. Ariko buriya harimo ibice bibiri Kongo. Hari igice cya leta ya Kinshasa, DRC. Hakaba n'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero hakaza u Rwanda n'u Burundi cyane cyane. Yego. Uyu munsi rero ngewe ntabwo nabashije kunyarukirayo, nahoze ndi kureba muri yandi yanjye yo kwidagadura, n'ubwo bambwiye ngo ihidagadura ihene. Ntabwo ari bikubwiye gusa. Abajambuye mu Kinyarwanda kuturusha nibo batubwiye ko kwidagadura hidagadura ihene. Twe turishima tugatarama. Ubwo rero ngewe nari merutse numwe wagarutsweho hari mu mushyikirano ejo bundi, muri press conference y'urukiko hano ku rukiko. Yego. Aho itangazamakuru ryabazaga ngo ari hehe mu by'ukuri. Prince Kid. Not Prince Kid. Hari undi Gakwerere wa FDLR. Ariya niyo makuru yo afite ahuriye tuba tugiye mu gisirikare na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko n'u Rwanda, kuko yatawe muri yombi abarizwa mu mutwe w'inyeshyamba wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, wamaze gutabwa muri yombi, akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye. Ayo niyo ngeye yari kuko yatawe muri yombi. Yari umuyobozi wo ku rwego rwa 3 ko ni wari umunyamabanga. Yego. Wa FDLR. Yego. Hariya batubwiye ngo bamusanganye amadosiye menshi nk'umunyamabanga nyine, amakuru menshi. Ayo yose rero urumva nayo agomba gushingirwaho mu byo bamubaza, kuko ni nkaho yari afite navuga ngo FDLR documentary yose yari ayifite atya. Yego. Ni hatari ngezaho guhora urumva. Yego. Ku rundi ruhande turavuga ati wow. Yego. Ariko nanone ukavuga ati barajyayo. Tubwire rero hari ikintu nibaje gikomeye. Umuterankunga wa FDLR wese wimena baramufite ku rutonde muri data zose. Ni igihe kitaragera, urumva ko batabimusanganye se. Ni igihe kitaragira ngo babazane. Barahari bari hano mu gihugu sha. Bari hano mu gihugu sha babikora. Barimo mbazi sha. Twikomereze. Yego, twinjize rero. Umutekano byifashe gute hari muri kira gihugu? Umutekano mu Rwanda ho muri rusange, umutekano wagutse. We are physically fit. Duhagaze neza. Physically fit. Igisambo kiraburi tukaba turagicakiye. Abaturage bati ngwijyo tugasimbuka. Ariko cyakuma ngo mukanye kirabasize hano hepfo mu Nyakabanda muri Cafe Doka Nyakabanda. Kirabacitse. Murinde ibintu byakomeye. Isambo byakaze. Muri no minsi bimeze nabi. Mwirinde inzara. Yenda turavuga aho turi kubarizwa muri Nyamirambo hano. Ariko kindi gihe cya Kakayara tari
kuko hari umushuti wanjye ejo bundi nawe ariko ngo yari yabavumbuye ko bamuteze abantu baba bamureshyemo umugeri w'umutwe akubita umutwe ku gikuta ngo ariko nawe yagarutse ewana ngo yagikubise imfunguzo mu maso wambwiraga ngo ku buryo bahuye ku manywa yahita amubwira ati ni wowe sha rero muri rusange w'imbere mu gihugu turawucunze nubwo tuvuze abahanda ariko turayivugiriza ukuri ni ukugira ngo ejo bitazavamo isare bitazi ibyo birimo bikabigiramo n'ingaruka z'ubuzima bwabo bw'ahazaza bakongera kuturushya kandi ariko ku nkiko ku bihugu duhana umupaka hari igihugu cy'u Burundi inzego zibishinzwe zifite ko zibikurikirana nubwo bahora batwikoma ariko ejo bundi nyakubahwa perezida wa repubulika mu nama y'igihugu umushyikirano wavuze yuko tari ku bundi Burundi dusa nk'impanga ntabwo tuzi n'icyo dupfa abarundi rero nta mpamvu bafite icyo dushobora gupfa nk'uko natwe twibaza icyo dupfa kikatuyobera ariko uko ariko babishatse ariko ntabyo bazageraho gusa nyine ntabwo ari abarundi muri rusange ni bamwe abarundi bakunda kuvuga ngo ni akagwi akagwi ni agatsiko ni agatsiko k'abayobozi bamwe babyishyizemo bashatse kubyishyiramo batyo bagendeye ku myumvire itariyo iciriritse muri iki gihe y'ubuhezanguni bw'amoko bw'ivangura ry'amoko uzi ibintu byabaye ejo bundi mu Burundi byagenze gute numiwe nanjye ngo mu rwego rwo kwerekana yuko abahutu n'abatutsi mu Burundi babanye neza ubu bafite ishyirahamwe ry'abahutu n'ishyirahamwe ry'abatutsi can you imagine that ntabwo ari ishyirahamwe ry'abarundi ibyo bintu biracyabayo iki abarundi bamwe bacitse urondogoro basetse bati nyakubahwa se barundi nibyo nibwo bicyamuye koko noneho bategura ikipe bategura match barakina ikipe y'abatutsi itsinda iy'abahutu ngenda bivuga uko babivugaga itsinda y'abahutu ibitego 3-2 by'ikipe y'abahutu cyari ibintu binateye n'isoni nyuma numva mfite n'isoni zo kubivuga ariko biteye n'isoni ariko numva mu kanwa bidakwirwamo noneho uhagarariye abatutsi aravuga ati ikipe y'abatutsi yatsinze ikipe y'abahutu ibitego 3-2 ariko ntabwo hatsinze abatutsi hatsinze abarundi ibyo bintu bisobanuye iki kandi ari ikipe ariko umurundi kazi umwe no bavuze ati aha none umusifuzi yari umuki abona ariko wenda kuri thumbnail uzo kwashiriraho umusifuzi w'umuhutu cyangwa w'umututsi what is it bimeze bite kibi abo bona abavandimwe bacu man nibo bari mu gukora ibyo bintu okay uburenganzira bwabo bari wabo ahari byabakemurira ibibazo ariko batadushyizemo noneho ndibuka nyakubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko ibibazo by'amoko by'abahutu n'abatutsi mu Burundi abanyarwanda u Rwanda rwo rwabibateye yego kuko abanyarwanda bahungiyeyo ko twahungutse twavuyeyo nitwe twasubiyeyo kujya kurema amakipe y'abahutu n'abatutsi subiriza ko kana ibyo bintu dusubirayo gute none se twabasizemo umuzimu umeze uti batikura ibaze ese twe twarakoronije abarundira impunzi zikoroniza igihugu zisanze oya sho rwitwazo ni rubi rero uko biri kose turabanye byanga bikunda kuko umuturanyi ni inshuti y'agahato wabyanga wabyemera ariko tugiye hano hirya mu burengerazuba bw'iwacu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ho ni ibindi perezida wabyigeze kumushobera aravuga ati rero mbabwire ibibazo bya Kongo mu mbaza kandi ba nyirabyo bahari mwakwiye kubibabaza kuko gukomeza kubimbaza bimeze nko kwikoreza intumbi y'impyisi utishe kuki ba nyirabyo bahari ntibibabaze kweri ariko iyo babibabajije n'u Rwanda ariko se nawe rero nyine ngo umwana uri iwabo avuna umuheha akongeza undi abo baza kudutwe dore nk'ubu muri Leta z'Ubumwe za Amerika hari intambara mu nteko icyo bagiye gukora bagiye kugikora ndakubwiye ikintu bagiye gukora bagiye kugikora ubu barikokereje hamwe ni muri Sena
Sena inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite nturarangiza ibyawo. Sena nayo iri mu byabo. N'agakino barimo gukina, muraza kureba agakino kava muri ibi bintu. Ibo barashaka agakino kari butume hoherezwa ingabo z'abanyamerika muri kariya gace. Muri make ibibazo bya Kongo babyambuye Loni, babyambura African Union, babyambura Qatar nk'umuhuza, babyambura Kenya, babyambura Angola, babyambura ba nyirabyo, babihaye Amerika. Ariko bimeze bite? Babasinya amasezerano, nta nteko ishinga amategeko yateranye, nta sena yateranye. Ako kantu mbega agakino we. Ubu nibwo zirimo guterana. Amasezerano yarasinywe. Kisekedi yicururije igihugu, yigurishirije igihugu bareba. Byararangiye. Harakigurishije. Kisekedi nta nteko yateranyije. Yavuze ko azateranya inteko igiye kwemeza kurasa u Rwanda. Cyari bibaye koko. Uribuka rwa gihuta zihuta. Gihuta mvuga urayizi? Wap. Ari umukecuru bavuze ngo pya, ngo bagira ngo bo u Rwanda ngo pya. Sha yo kanyogo. Rero Gakonko yateye. Mereye nabi sha. Leta Kinshasa. Yicururije igihugu. Igihaye abanyamerika. Kandi umushinwa n'umurusiya nabo bari hariya. Nibo bari. Baravuga ati bishoboka biti. Rero hari umukino ubu ngubu urimo gukinwa tutaramenya uwo ari wo. Ukinirwa ku musifuzi bita ku mukinnyi w'imbere. Yego. Bita Eric Dean Prince. Bivugwa ko yashimuswe. Uwo sashinzwe iki? Umukuru w'ibyihebe w'abacanshuro. Bimube mutwe bita Blackwater w'abanyamerika. Uyu mugabo babwira nabonye hari n'icyo nduhungire yabivuzeho. Daje turakanyuramo. Hari amakuru ngiye kukubwira abiri. Ubwo harazamo na Monisco kandi. Ubu noneho mukanya nabonaga ngo Monisco yagiye Goma gusaba uburenga ngo Goma, urabizi ko bari Goma. Ngo bagiye gusaba M23 uburenganzira bwo kujya Uvira. Harimo Katasha. Bari abatipe. Hari ahantu mu kigo cyabo bari. Hari umuntu M23 gifata Goma. Hari umuntu watanze amakuru yuko Monisco mu kigo cyayo hahishemo zahabu. Ya. Hahishemo zahabu. Nyamuna katazo kujya Uvira. Zirimo akantu. Kurwanira Uvira. Yenda nibajya Uvira. Ntibizagutungure. Mission yabo irangiye vuba. Bagataha ariko bagataha banyuze mu Burundi. Kandi kuko bazaba bari Uvira. Nkuko M23 avuga ati hajya ingabo mpuzamahanga zidafite aho zibagamiye. Niba bazaba bari Uvira. Bazambutse imizigo yabo nta nkomyi. Izo katana zo zamenyekanye. Ubwo ndanyarutse ngiye kuri Monisco. Zamenyekanye izo katana zo. Kuko Monisco twigeze tuyibona inshuro nyinshi Goma itarafatwa. Yego. Imodoka ya ambulance itwara abarwayi. Ihagaze ku muhanda bakabona irahirimye. Bajya gusanga bagasanga korota zahabu zayiremereye igahirima bigashwanyuka. Yego. Akakano no kumva. Barashaka kumanukana zahabu zabo. Monisco. Neza wasaka Monisco ra? Ubwo sibyo byashoboka. Ikibazo. Ariko buriya abana b'intare bafite uko bazabigenza. Tukiri kuvuga kuri ayo makuru. Uwitwa Olivier Nduhungire. Ntago ari uwitwa. Ni Olivier Nduhungire, minister ndetse. Minister. Ubanye n'amahanga. Iyo ntuza yishyireho. Minister ubanye n'amahanga Olivier Nduhungire. Ageze nuko ari rirerire cyangwa. Okay, yabajije Loni na AU niba bizakomeza kwirengagiza ikoreshwa ry'abacanshuro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
ni inkuru ntoya uranyemeranya ameze inyuremo. nk'ubavugira igisubizo cyabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwereranye Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabajije akanama ka Loni gashinzwe umutekano ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe niba bizakomeza kurebera ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukoresha abacancuro kandi bibujijwe mu mategeko mpuzamahanga. Naguciriye umugani ntumwana uri iwabo agira ate avuna umuheha. Yego. Wabonye Trump ejo bundi mu masengesho ngo yabo yo gusengera igihugu ngo kise ayoberwa n'izina rye ngo perezida ngo mwiza ngo w'intwari ngo warangije intambara. Are we twaramwumvisha avuga ati yabiri birimo kata katiri hariya murazo kureba ikivamo. Mu ijoro ryo kuri wa 10 Gashyantare 2026 Reuters yasohoye inkuru igaragaza ko umunyamerika Eric Prince washinze umutwe w'igisirikare cyigenga wa Blackwater yohereje abacancuro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bafashe ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwisubiza umujyi wa Uvira wari wafashwe n'abarwanyi b'ihuriro AFC M23. Aba bacancuro bafashije cyane mu bijyanye no gukoresha drone. Ntabwo ari ukuwisubiza ahubwo ni ukuwusubiramo. Wawisubiza ute se bawambuye nde? Uwo munyamakuru akosore rwose inyandiko ye. Agaruka ku byatangajwe n'ibi biro ntaramakuru. Minisitiri Nduhungirehe yagaragaje ko gukoresha abacancuro ari icyaha giteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Atereka nibutse ko binyuze mu gukoresha abacancuro b'abanyamahanga kwabayeho inshuro nyinshi, guverinoma ya Kongo iba irenga ku mahame y'umuryango mpuzamahanga binyuze mu guhonyora amasezerano ya OAU yemejwe. Iki gihugu bakita ngo ikira Luxembourg. Ego. Ni Luxembourg. Libreville muri Gabon. Ego. Kuwa 3 Nyakanga 1972. Libreville si Gabon? Mwe muheruka mu ishuri vuba. Wareba gato agamije guca ubucancuro muri Afrika ndetse n'amasezerano mpuzamahanga akumira kwinjiza, gukoresha, gutera inkunga no gutoza abacancuro yemejwe na Loni mu nteko rusange yateranye kuwa 4 Ukuboza 1989. Minisitiri Nduhungirehe rero yakomeje abaza Loni na AU niba bizakomeza kurebera iyi myitwarire ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati ese akanama ka Loni k'umutekano, umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'umuryango mpuzamahanga muri rusange bizakomeza kwiraza Nyanza mu gihe aya mategeko mpuzamahanga akomeje kurengwaho? Ya Libreville nibyo ni capital city ya Gabon, murwa mukuru. Yego. None se umwana uri iwabo nkuko wabivuze Kinshasa iri iwabo kubera iki? Iri iwabo ko ifite zahabu, ifite amabuye y'agaciro, ifite koruta, ifite amabuye y'agaciro akomeye cyane, akenewe cyane. Amerika iravuga iti twamasezerano twarasinyisha ubu inteko. Tekereza inteko zitateranye shinga amategeko imitwe yombi zitigeze ziterana mu isinywa ry'ayo masezerano, ziteranye nyuma yabo. Kandi ubwo bari mu gusinya bajijisha u Rwanda nirufatirwa ibihano. Bamwe batoye u Rwanda rurarengana, u Rwanda nirufatirwa ibihano, abandi bati rurarengana. Ikiza kuva muri ibi bintu mu gitege yombi katukiveho, reka tukiveho twigire hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bagabo twita intare nabonye abahungu bandika ngo ni intare za Sarambwe, izasarambwe utyo zaje nikoresha izasarambwe. Yego. Ntaho zanditse no muri aya masezerano yabo. Izasarambwe zijya muri zikuruvira, zivanuvira ku mugaragaro habona. Atari ko hajya ingabo zidafite aho zibagamiye. Yego. Ikiri Bazarende, ikiri FDLR, ikiri FARDC, ikiri Abarundi, ikiri abacanshuro, mbese coalition ya FARDC yose abafatanya bikorwa bayo bose. Yego. Basubira Uvira. Ariko nibayisubije. Yego. Baranabakurikira mu birindiro byaho bari iyo ngiyo za Sange na za Kamanyura no mu Minembwe hejuru na za Puezero bari barabavanye. Babakurikirayo. Yego. Abana b'intare babatikura ubutitsa. Noneho hari umukino urimo gukinwa tutaramenya ngo ni mukino nyabaki. Yego.
kugeza n'ubu ni ihurizo. Nkubwiye ko buri wese arazana amakuru akayavuga ke n'undi akazana amakuru akayavuga ukwe. Eric Prince nawe uzahari ariko Eric Prince biravuga ko ari Kinshasa yazanye abacanshuro bagera ku 1000 bariyo bavo bazanye zira drone ziri Kisangani ziri Kindu ziri Karemi kindi kibuga nikera bivuga niba atari 3 n'ibindi urumva rero baherutse M23 herutse kugira pa mwiza kuturasira abaturage turazikomera tuzazihagarikira aho ngaho ziri ku birindiro byazo n'ububiko bw'ibisasu niki ayo makuru rero yo kuvuga ngo ariko urebe habirabo natwe tufite ikibazo rwose barabikoze African Union irahaguruka iti mwakoze amakosa ariko igihe baryaga abantu ntago bigeze bavuga yuko FRDC na leta ya Kinshasa ikora amakosa reka ariko kuba leta ya Kinshasa irwanana n'aba FDLR bona tahuka buri munsi bakanabivuga ntago baramuhamagaza mu karama karone gashinzwe n'umutekano ngo bamaze bati ibyo urimo ni ibiki kibimenyetso ari ngibi reka wumvise umwana uri wabo uvuna umuyaka wongeza undi yego ni ikibazo rero ibyo nibyo nyako mukuru w'igihugu cyacu ajya avuga ntabwo ibyo twabirebera niyo mpamvu twe ntituri bujye Kongo kurwana turashyiraho ingamba z'ubwirinzi cyane kandi zirahari none urubanza ngo nimukuru ingamba z'ubwirinzi kwa nini bize bite jewe ndashyiraho ndubaka igipangu to ndashaka kujya ndeba mu nkono yawe nteremo ibuye higutese aho uteremo nkubite mu mutwe uze kuyimena akumena umutwe wubwo yego rero aka kantu ubwo rero biravugwa ibintu bibiri yego ngo M23 mbere ngo yashimuse izasaramwe ngo zashimuse Eric Prince ibuka ngo ari nawe watanze password atanga amakuru barasa zira drones kuri bya bibuga yego kuko bari bamufite ngo bakaba barabikoze ku kagambane bumvikanye nawe kubera yuko hari igihugu cyo muri Aziya cyari inshuti na Kisekedi ariko bamaze kumenya ko Kisekedi yabatanze yasinyana amasezerano n'abanyamerika kandi bakohereza Eric Prince kugira ngo abarebe uza muri ntambara yirukanemo abarusiya ndabavuze n'abarusi oragakoce n'ubundi bavuzwe yego ngo babwira bavugana na Kisekedi bati tugomba kwica Eric Prince umunyamerika yego arusi n'abanyamerika ntibajye mbizi Kisekedi aremera umukuru w'ubutasi muri Kongo ngo yaratorotse ngo asiga abwiye Eric Prince ati karabaye menya amakuru Eric Prince arangije baravuga bati se kwa Kisekedi niba kikurokoye mu Burundi ntibari bukurokore uracaye urabigira uti urabikora hiki baramubwira bati abantu bari bukurokore bonyine muri ako gace nizasarambwe gusa bonyine zonyine arazihamagara barumvikana azibujumbura ubwo aje muri operation yo kurasisha drone arasa izasarambwe ariko waje kuri gahunda ibujumbura ati ugiye Uvira nakazi kawe ati nta kibazo afata n'abarinzi bake baragenda izasarambwe zaza shabu ziramutwaye aragiye abakoreye umuti ariko kugira ngo bamucikishe yego bati n'ikimenyimenyi ko atagaragara abandi batahubwa ari mu nzira n'ubu dushobora tuvugana ashobora kuba yageze muri Leta Zunze za Amerika yego ndetse bakavuga bati igihugu kimwe cyo muri East Africa bamwohereje kajugujugu iramutwara niyo yahagurukiyeho arataha abandi batehubwo yakomeje kuko n'ubu ufite ikiraka cyo kurwana muri Ukraine ira tekinike akoresha yazengereza abarusiya yo kurwanisha drone niyo yari yazanye bati rero yasize akoreye intare za sarambwe umuti ko zamutabaye Kisekedi yamutanze yemeye kumutanga niwe watanze password kuko nta wundi wari bifite yo kurasa kuri biriya bibuga ibyo bikajya gusa nk'ukuri nabyo nta kuri kuri yego ntabwo turabimenya icyo cyari kimwe ukuri kwa kabiri yego kuravo ese ko ariko aryo umuntu ashaka kugufata nk'injiji kavuga uti ariko urabona atari wenjiji intare za sarambwe zavuye Uvira yego zivuye Uvira
FRDC n'aba bantu bose twavuze bawirundamo basize hese ngo inyeshyamba ngo ntago zajya ahantu ngo zihave gutyo gusa ngo nta kintu zihasi icyo kintu bariya abantu bameze kuriya zitabonye cyari cyasigaye mu nzi y'amazi byagenze gute bajye mureka no gukabya iyo operation iza kumena yaciye abantu bari ruguru zasange abantu bari ruguru yongewe mu misozi baciye aba bantu iyo position baciyeho ntirase baraguruka hano harimo ikinyoma kimeze gute kirimo kimeze gute nukuvuga ngo genda bonamo ibinyoma bibiri ikinyoma cya mbere uyu mugabo Eric Prince ashobore kuba ari ku mission ikomeye cyane bashaka kurangaza abantu ngo abe yikorera utwe akomeje yikorera utuntu utwe adupange neza yitonze batanamukeka utuntu apanga harimo no kujijisha inzego z'ubutasi zitagira ibanga zaba iz'Uburundi cyangwa iza Kongo kuko zishobora kuko bamaze gukeka hari n'ababifungirwa ko bafite abo bakorana mu ntare za Salama iki cyo ndagikeka bakajijisha batya kugira ngo abe yikorera utwe neza ategure neza icya kabiri nkeka batubeshyuza kitaramenyekana ariko gishobora kuba ukuri hashobore kuba hari akantu hagati ya Eric Prince na Trump bita inshuti ye yakadasohoka akantu Prince akamwitsimba akantu batumvikanaho se cyane umukuru w'ibyihebe nakone n'ibyihebe umukuru w'abacanshuro b'Uburusiya bita niba ari Hezegovine bivugwa ko yivuganywe na Putin na n'uyu munsi babuze irengero rye biravugwa ngo yagiye muri Afurika ngo mu butayu bwa Sahara sawa mu butayu ako niyongeye kuvugwa abantu baravuga bati Trump yashakaga kwirenza Eric Prince akaba ari kumwitsimba rero akumvikana n'intare zikamwitsimba kugira ngo amwitsimbe kuko kumwohereza muri operation ahantu hameze hatyo kuko niba koko yaraje Uvira hakaba hari amakuru yatanzwe yuko koko bahamubonye byanga bikunda uyu mugabo harimo agakino hagati yabo n'intare zibizi zikikorera umuhigo cyangwa hari icyo baziranyeho bakina Kisekedi haracyari mu mucango wa mucako yego reka tubwire abakunzi bacu kuri Kamanzi Official ko dukomeza kuyatohoza icyo nanjye gusorezaho turakomeza bo ni badukorera umuti badukorere bya bindi wavuze subscribe comment like and share turushaho kubana kuri Kamanzi Official asante yego